oba olulimi ndikozesa olukoloso findoza lutegerekeka exactly jamu byalo buti oida kwagana mu political party edindi ekiri kudiita iwo bwoyenda okwemerera okola bukiiko bubwo nole yakola buliga bubwe have friends in Nuupu abali complain ati ole bwonjire ekibiina akadi nifo twakola ki otwasoka mu kyali mu FDC kyali mu NRM kiri mu bibiina biki byona kyenkukobye nti abanafu buli mu kibiina nabasinga buki bungi era ikiriza loba Nuupu oibugumu lye yatandikiramu likaliwo hayo obumuti bukakola ki tibukaliwo bamumaire ndiwulira kuncho Bobi Wine balikati bana 20 billion should pay maybe for water in Ruzira ng'ekyokubonerako tikutambuza parliament tutenda kutambula babulenda nabo Kenya balikati tuwalere babwanika bajire baba mazi okola ki okujja so ekyo kyendi kukoba nti abantu baba bali kwenda change ayenga benda change etya bajaji managing batya era political mass yaba managers ba change yabajja okusobola okutambuza enchuka eyo batendeke bali set mu birowoozo but in this situation obuzibuge buvwa mwemba sakana in this situation ku ballot paper ekuba ku Major General Mugisha Muntu kuli ku Bobi Wine kuli ku M7 n'abandi many people have said nti Mugisha Muntu ayinza okuba na ideas but he has failed to be appealing to the public. Let me tell you awotoli wafu ati be mpegano obona obuzibu bwa imwe Morgan Mwesigwa yeso emere bwe wunere emboli bwe dikubomuka imwe birowoozo bikola ki bifwa abandi nganze tulirake tiri mu category yebako bati oluyu obutungulu mu buyite binde bikola biti kyanga zena nkola ki ncyankalana oli kunfuna bulungi otyo osoma idini ki ndi Christian born again Christian webale Yesu Kristo oli kunfuna yali nibyagoba n'abayudaaya baba nibe bakola ki bebagoba bwajo okucha nga bali mukomerere misumali waziye kuri mino tiyali mwizi wa msango olwalero mugoberera Yesu oba mugoberera bayudaaya tuli ku Yesu who is successful Christ or abayudaaya Yesu ifa abandi situli kunonya milime ekyo let me tell you Mwesigwa abanoni bandonziramu I am not a job seeker. I'm seeking for an opportunity omukisa okuba niche tukola kuna abantu tuchuse kumbera daji daife mubuyika ikamu dati Omwesigwa tompagire osaze okujja mugeyena so what ojja kujja ninze so wali ogeyena na iguru sawa mpegano leka nkobere ebindi mbyogera wazi tikoko nyayende namazi mwefudisi bangati ebye bya muntu mbutukole structures titubyenda twenda defiance. Let me tell you, ask FDC, has defiance taken them to Kampala in government? Bakali katonga bakanaje chindi, has defiance kept them together as a defiant group? Not at all. Baligalala be mpegano bebako banga ati ebye bya muntu bizirage bijja atati bya muntu paase. But we are saying amazima obuyikaikamu nenteekateeka enungi n'okuteekateeka group enatambuza change ye mwenda iwe nibwoko tuli kumala biseera n'otatulonda so what bolonze mutuuseega bali kunfuna so iwe tokyamukira n'amasanyalaze kodi kiwano n'awali vibe twale amasanze malungi aye amasanyalaze kyamukirira nago ngoidi bwojoga tapinga omane ekyokola ki 3 phase. Exactly. Ba make a 3 phase baby taku okujje Kenya ngati baka katwide